your best YouTube channel. YY Media. Chabe chokola okubanga oli kwa YY Media webale kutuwagira nga obona emboozi zaife bambi tichangu muntu kufuna sente de nagula data najja nabona mboozi do wabula mutwizamu amaani yatusaba abayaka bakali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos ndi yazidi yolisigira owife busidewo mikado nga bwe mwidde bulungi enkola ife ya YY Media nti tujja twalambula ku bantu baife naddala abo betuyamba nga bali mu mbeera mbi twabona bali batya obulamu bukyuseeku oba era bali kali mu buyinike. So olunaku lwa leero era ntambulire ku mu bitundu ebyemayuge nga njira okulambula ku Mukaire Astamiri Kafuko. Mwidukira bulungi mu biseera bya lockdown naleeta emboozi y'omukyalo ono Mukaire Astamiri Kafuko nga omuntu akali kutegereka yabambi ya mulumba mu kayumba ke kano akamabaati asatu bambi obwire ya mutusa kugwa buli samani oba ya musobyako. Mukaire ekikola kino kyamukosa era kyamubisabo bino kuba yali amaze ibanga nga bambi takola ku bintu bino oluvannyuma lw'omusaada we okufa yali nga yabyesonibwa nga yabyerabira oba oliawo nga yayira buto wabula omuntu azira mu nsoni eyasiiwuuka tutidde oba yali ku biki yayidde obwire yamena enumba yamena olwigi olw'omukaire ono yagwa mule mwali yamugwa mu mamiro yamusobyako. Oh my God, yamusobyako. Mwidde bulungi embeera tiyali nungi kwa n'omukaire yatukobera nti oli yakolesa amaani mangi no agamuleka nga gamuyuziiza era omukaire yafuna n'obuvune mu kifuba ni n'ebitundu ebyombiri byabera embirizi dino dali fractured tidi bakweta bata dameneka embirizi dino dafunamu obuvune kyatwalira omukaire eibanga bambi okuterera oluvannyuma olwaife okwida twagezaako okunonya ku buyambi bambi okuyamba omukaire ono Astamiri Kafuko era obuyambi bwe twaleeta ku mwali emmere n'akasente bwamuyamba kuko. So tuli wano tudukira bulungi nga yatwala omusango ku poliisi ey'emayuge so tutwidde byakomawa oba omuntu bamugema yakikola kino so kyova twidde wano tuwayewayo kuku n'embeera nawulire nti pulesa yeyongera muli bubi era mbona amaiso buti ali kujanga ekifo kyegayidaku tabona bulungi. Omukaire ebikuluma bituma oli mutya ye tuliyo kangemereko tuwe tumaze ibanga nga tutukuwulizaako mwebale emirimu kali niwebale nimo obuyambi mwanamba mwebale namwebalire irala obuyambi buli niche bwakuyambayambako ku abantu bakuwa bwanambako era bwanambira irala wazira ekiseera kino bino biri kunuma bino ebiteege n'embirizi dino ekiseera kituuka byanuma ekiseera kyatuuka n'abaako awo ntyo aye era abantu abo baddemu okuboneka. Okay, omukaire we nawe mbe nikukyokubukiza bakugema wajja walopa omusango ku poliisi ey'emayuge omuntu eyakugema buti myaka ng'ebiri poliisi yamugema tiddi kyo baba yenda sente ate nze sente denzira kale twajja okunoonekeza era poliisi tibayira wano okuva lwe baali awo bayimege mwida tibayiranga wano nabuti. So poliisi kasooka tuvuga no poliisi teyiranga kukuwano teyiranga wokuwana olunaku olulala. So iwe gano bwe tutwaidi eyakugemeera okaali ku muzonani oyo yakola ekikola kino nkaali kumubona era yabula kale tiidiku oba yabuliraga oba menze nzira muntu asobola kuba ati noonenkerezi mba namutoolawa kale kityo bwe kiba kiri ekyokuba toli mumativu n'engeri poliisi yagemamu ensonga dino
obumatifu yajja n'akagoye aye nga akagoye mbanze nzira twewa yoona yenkoba nti esente yiino owa poliisi ayire. Akagoye ke bakugemeramu poliisi yajja nako mukyalo olwo bamukoba yakata mu kaveera yabatwalira bajja nako. Kale okuva ku olwo kibairanga kibabonanga waire. Okay, mukeerera akagoye kali kwogerako mu kiseera ekyokumugema omuvubuka aba omusada eyamugema yitukali kutegeera nti mukaire waliyo olugoye luyali alambaireko era poliisi yakati ekulutwala ng'obuduuzi kuba kwaliko ebintu ebitali ebiraga nti bamugemye aye ekuba nti n'akagoye kano kakali ku poliisi eyo kantu kano akagoye kano tebakwiriza nga lugoye lwo ezira tebalwiza kyali kirinda kiyaka ku ngoye dino n'olundi nga natunza kibairanga nabuti nga iwe bwaida wonduuta kwa ezira. Kale Katonda bambi oli kwa Wai Media tuku n'omukeere Sitamiri so buti twaleka ano nga twakuwaako kwemmere aye embeera tebeire nungi naddala obwavu bungi mu bantu n'emmere yewanike embeera eno wano waka wakubisa watya okubaawo? Nfuna akawunga mu biseera ebyo ono mwidukulu wange yali anguliranga aye yeena bwalina abantu abangi gati agaago nafunawo ku akasente bajja banguliraako akawunga ka 3 kembaire ndyangako aye emperano kakendeire. Ono omughala yaida na sukaali na mugaati yairayo oweeneno oyena ali niba mulwaire akali kuida kweno yaida kweno mwezi gulere ayina buti biriawo bityo ebyemere nti ebyemere bityo bwe biri ezira wazira oba nfunye akasente nga nagula gale kiro nabitirawo kuba geniola kati kamala nawo batyo. So akasente kotera okufuna okatoolawa nga tutwidye kweno akasente mbane bane banange bampa banange bempaya nabo bakwaga bange owagaago ampa akasente oba aseera akawunga yandoleraku yampa nalya munaku edo myezi egyo twagiye Bugaya batuwa sente dembaire nkozesanga kugula emmere. Sente edabakaire bakwayimeka 7,000 n'enkumi 5. Wadigula mu nki dino? Nagulanga mmere nagula ku emmere nedo denkukobeire nti nagula 1,000 giti akasawo ka bando esawo 3 nagula ku neiva eryokuliira nagula amafuta nagula sabuni aye buti ebyo wagula ivaki mamba ngoyenda ine mamba mema lenkoleetayo mena banaliraki buti ebintu bino bireze bino ebidandali aye kweita kulya lukako kwalusazi nga bibi kwalusazi. Embeera ey'obulamu buti eri etya buti wawona bire byakulumanga oluvannyuma olw'okugema buti wawona? Ere gansi nawona wazira bino nebinuma nalusazi ebisambi nebinuma kitundu kino kiti aye ngere ezira buzibu nawona. Mugongo gona gukuluma buti? Omugongo negunuma n'ebitege bino amagulu era ntenduka nga ndira bulire nebinuma aye ere nawona.
sawa ino buti ani akuyamba ku muno munumba wamala wafuna omuntu omwana yali ano ankuumako yairayo kagala kati nakali kankuumako nina bwe yali agiire ku lumbi yamukoba ati yaida akuume ku baine aye buti ndi muzenka munumba ndi muzenka buti wano emirimu nani akuyamba ku wano okola emirimu n'emirimu kinze nzira mirimu mwene neefumbira nfumba wazira okulima okwo ndubaduba kuku nti mukyalo oyo agiire ng'akuba omwana mukamwaniraze neyalima awo woona nga nsiko yasimbamu emmere eyo ebidandaali sizoni eyo n'ensizoni eno n'abikolako. so buti saawa eno iwe tolima njaawo oku amagumba gakole ki gakakate aje tina okwekalubya okulwayo njayo ku saawa endala saawa ina nga nviireyo buti obwire kasooke kikola kiri kibeewo kibawugema tofunako kukayi kwekanga konako noba muntu kayi bidda kugwegezaamu nti kulumba mbe ezira kodi alida luvainuma aye buti be tibaida ndigalawo nasiba n'ataako agasumaali gale ge banteerako n'ataako ki n'alambaala bwatya kodi balida luvainuma weweigala oba weigaire nfuluma nkyo ena igala saawa endala ibiri nga ndi omwo nga ntyama nga nkuba kawunga kulya buti enku oditoolawa enku omukyalo oyo agiire nampa enku n'owagale gale ab'emirinano nabampererera bandeetera tekisobola kujja kugerera tekisobola kujja maadhi akagala ako nakanjiira amaadhi gano egatona nalegeka. So okobye oti bino bigere byonka nebikuluma bigere mugongo guno ni bino ebisambire ni gano amagulu gano agalimu obutwa nebinuma aye neitala ezira buzibu ere yawona tukobeere kuti ulcers liva ku kikabiri alusanti esonka muno esonka mabunda pulesa yandidira ku neeti oyini pulesa pulesa neyasooka niyo alusanti yairaku buti bwena gyeyeiga okunkebera mwaka gule bankebera bankola ati otalya matooke otalya mbooli otalya bidandaali aye nga nalyaki era ebidandaali ebyo nekaka bwekakaye nga aye amatooke mala galya olegaba n'embooli ndyaku ndala ibiri naleka naba ku kawunga ekyo. Okay kale bambi tulina omukaire Stamili Kafuko otera okujjako ku mwidwaliro kwolwo najja aye nkaali kwirayo olw'esente lwenajja bwe bwaya najja bandandabaku ati pulesa yakola ki yaniina najja bampa ku Makerenda kuwakwolwo atiirangayo bakuba ati pulesa kugema lwa birowoozo ebirowoozo kyomukaire oyo azaala oyo kansala alina pulesa yaba n'alusa yaba n'isukaali alina bingi naniya atambula butambula ati ti mukaire mwene nebyo buti emere iwe ofumba y'abantu bameka nfumba ya mulala nti munumba ndi muzenka enfumba oba omuntu aidiireko ku saawa eyo ey'omusana muga yalyako okay obeera okunkobwa oti
nkwebakiza abakuyambako nti buti baabano ege mwene bebaze bali kubona. Mwana mba mwebale mwena omukulu oyo niwe era mwanambira irala mbebaza era buli saawa nkoba nti nze bananga abo banamba nga tugayani banange nti bankolera ekisa nti era n'omusaada wange bwe yandagaana ano ndi kwagaliza era yayira nkobe nti yayira mirundi emeka ebiri guno gwa kusatu iwe buti wetebera olulenzi sirika netebera ekijjanna ojja kunandula liye ebiseera bikaali ndakwandula senti abakazi abangi abakazi abangi nenda mukazi mulala abakazi abangi mbaba neiwaliri balingi neyali kamaala oba kuna mulala oba babiri aye ekikulu mulala oba omusiba bugole oba tosiba mugiiraawo kaire buti bano bawala mugala wo buti aida okukulambula aida kuli hano tukwagane wano wenka yakoba okwira aye tiidiku anti yeena ebizibuzibu atera okubifuna ono weeno yeena alini maama we yeena afiiremu amaiso eyo ekisege eyo kale ali ago atyo dija saaga mwenda ezira ndiboneza kwotegeikeku iwe olya saaga meka nze namaze era okulya baba maze olire ki ndiirawo bando maze nze tiba nti nga nkaali kulya alusamba ampisa bubi bando olire kuki ndiriire ku bidandaali kwetuga alusaza okolesa ki ebirezi ki ebyekisoga byokolesaako natemanga miti aye mpera tikasobola kujja kutema miti nga bitu biki eki ebikola naibeere musudangalabe obukaala enankani natematemanga nikwebyo kwemibafu nibino bakedo bibanga ati tematemanga ofumbe nenga mugutupa menerenga ate pulesa alusa ate pulesa ni pulesa linoza kubya lyekisoga lyokolesa bibagalalawo birala ebyo bikola kwa lusazi pulesa n'okujja mu ddwaliro okukutepima bakupima bakukobera oba ali gaigulu aba ali gansi kwolwo najja bankwata ali gaigulu kati mpera ano nkaali kwirayo olw'esente nkaali kudifuna so ojja kudifuna ndidi tirowooza kudifuna nkaali kulowooza tusaana wankota kantegera oti pulesa ali kwitamu amaiso eriiso lino likola liti omunankani wamanya oti nani yakukuba ku maiso oti olufu oti olufu loliku olufu ekiseera kyatuuka buti mpera ano gemba nkaali kulya olufu lukubira yala maiso mpera ano mba nti nga nkaali kulya ngamba mirembe ezira okay kali amukaire nse nkuba ineku amukaire nkuba ineku abali ni alusazi mukaire ava kutuwa kweri dagala ly'ekinansi omusobola emiti gijo mukaire aba weri dagala lya bwerere tebakubanga tugaba weri dagala lya alusazi bali okunaba kuyamba abana dibaluma buti obakobaire mbakobaire biwuduwudu nga bayanika nga banwa kufumba mutema nafumba nalenga ntupa nanwangaku ebikaaga ebitakaaga bigiiragalalaawo kale nze nenze kulaga abaina abakuyamba ku embeera y'olimu era butiboona emitima gida kubayika baidaka atya omukaire aliko ku bulungi kubagala einuma gali embeera yali ngambi nga n'okutamba tosobola nga tisobolera irala era abaana balwa gano ino nga bakandanda owenti enkalu yaida oyo weeyo yaida owa John ono ow'ekisega manya ow'obugiri babaako gano bagolola katoolo ow'ewa mulongo iba
pulesa yamukuba alyaga atyo tali bulungi yeena. Kale bambi so mukaire bayo senkola mwisaako akakasente kenkuwere kakweke ninako kajire munumba gano kazira kasente katagwa katona ekaja kuyambako kaida kunamba nkatereike kali